استوديو راديو ريباز اف ام قدار وشوبينر مي هجال هردري دمباش هذا مجمير السيا امجورا بلتنا دمجمير سي بيشكش بكن فرمو جرنتني سنوچا لباجار قامش له هنرمندي كردي ولات باريس ونافدار رياض حقي كوچا داوي كرو الاليه كيدنجي كچك كرد بغوليكا بيسروبر برينداربو لباجار عمودي بيدي دهروج مولدانا خدان دکانان دا کل شراداریا عمودي ياسر بپيدي وگرن يان جي دي ورن سزادان لعفنا روجاوای کردستانی جی پیشی دو ماهان جراواندنی جایی گروپین چکدار و ولات یکی کرد سربس هات بردان. فرانسا دویجا کو بلاف کرنا سیستما اس صد یا دجی بالا فران لسوریه ریگریه لپیش آسوین چاره سریا سیاسی جشر را دروست دکه. دنباش. لباجار قامشلو کچک کرد بقول لك بيسر وبر بريندار بوجبون خوشخانه هاتا وگواستن. کچا کردیا بناوی هلس خلیل مرعان دما کل گل باوی خو بری خدا بو گلستان بگوله که به سروبر بریندار بو هر لگوری زانیاریان کو هلز هات افغانستان بو نخوشخانه اجتماعی لقامشلو ونهاد بن چافزریا بزشکیا تایبت دیا افنا جرای کما کو بویرن وی اوایل کردستان سوریه روددن کو بریان هاجی به دهان سویل جبر بردانا گلیان بریندار بو بونه قربانی هر ل بازار قامش ل روجاوای کردستانی هنرمند کرد ی ولات پاریز و نافدار جیر یاد حقی یکو خدمت ملت کرد و فلکلور و دوزا کردی به مردی کریا لشام کوچا داوی کرو بریارا ای سبال قامش ل بخاک ورس پارتن لباجار قامش ل روجاوای کردستانی هنرمند کی کردی ولات پاریز و نافدار کو خدمت ملت کرد و فلکلور و دوزا کردی به مردی کریا کوچا داوی کر ریاض حقی هنرمند و کسایت نفدار ده هنر فلکلور ولات پاریزی و کرداتیا خوده روژا اینی صبح انجام کریزا دل ده لطاقه قدوربک یا لناواندا باجار قامشلو کوچا داوی کر بریارا سبب بجدار یک برفراش جهوال و دوست ولاتیان بخاک ورس پارتن ریاض حقی یکمین هنرمند لباجار قامشلو جزیره روجاوای کردستانیه کو علاوه اکردیون و ارگی دخست و درباسی ناوا باجر کر ج اندامن هری کevne د کومانارین یا هنر و فلکلورا کردی ده د سال 1987 ده تبلی رفی کومانارین بو تا سال 1991 جبری کو له هر دو علاوه موسیقی دخست زاروکن کومانارین جی فری دیلانن کردی دکر پشتوانی و الیکاریا گلک هنرمندان کربو تا کو د هنرا کردی ده جه خو گرتن سی البومن وی استرانان هنه خدانه باندورا سرکبو ده بلاف کرنا هنر و فلکلورا کردی ده لقامشلو سودك مازن لقل هنرمند نافدار محمود عزيز شاكر سعيد يوسف رحمة يب حمد أمين جميل وكانيوار وليد جميل دانا باجار خو نفشكي كرد بتمامي جوان فيربون هروها دوی دميدا بجداريد آهنگن گلري دجي ولقل هنرمندن ولات باريز و نافدار خدان جوارازي با كونها پرانيا وان جناv مبار کرنه مینا صلاح رسول محمد شیخو هروا هنرمند سعید گاباری کو تانها بردوامه د خدمت دوزا کردی و هنر و فلکلورا کردی ده کرنه ولسر تپاشانو یا نارین قامشلوکو ولاتین باجار اوینه وکو قامشلوکی حزدکن بناوکن بدنگو آواز و موزیک و هل بستن خو عشقا ولاتو کردینیه د دلو رامان قامشلوکی و کردان ده روجاوای کردستان د چاندن هشتنه هستی کردینی شیار دکرن ابنف شیزرین کوجه خود دل ملت کرد و دوزا کردی دهشتن قطناین جبیر کرن وکو به هزاران خلکن قامشلو روجاوای کردستانی و دوست و جیرانی وی دبیجن و لسر رو پرین خواه بلاف کرنا ریاض جمال باتک هنری و ولات پاریزه کو برای ویجی رضوان حقی اندامکی کومانارین بو دیده ستران و آوازی پیشکش کرنا لگوری کو هلبسوان و ویسکار رفعت حاجی اندام کومانارین یه بری بحثاوی کرد د سال 1992 ده هلکفته هلبجارتنا یکم یا پارلمانتوی هریما کردستانی پارتیا دموکراتا کردستانی لباجار قامشلو بریار داوی دمی کو آهنگان لسران سری باجر لدار بخه دوی دمی ده حقی لگل هنرمند نصرالدین حسن کو اوجی اندام نارین بو ونهال المانیایه لهمو تاخین قامشلو یک بیک هر شف لگل هجمارک هنرمندین دنجی آهنگ لدار تخستن ستران نتوی و ناوی سروک بارزانی لآسیمان قامشلوکا اوینه بلاف دکرن کیف و خوشی دل کردان ده دچاندن و گشت دکرن ریاض حقی باوی آراس اجدایک بوی سال 1961 لتاخا قدوربک یا قامشلو برای چار برایانه اوجی رضوان عصام بشار و جوان حقینه دبار کرنا ریاض حقی
یەک ستونên hunerê lê bajarê Evînê û Cizîrê û Rojavayê Kurdistanê bi giştî hata xwar. Ew stêrka geş berev asîmanan veçû ji vê cîhanê bar kir lê bi kar û xebat û berhemên xwe di dilê her kesî ku wî nas kiriye û di dilê miletê Kurd de dê sax bimîne. Li bajarê Amûdê pêdê duh roj molet dana xudanê dukanan da ku li şaredariya Amûdê ya ser bi pêdê ve vegerin. Şaredariya pêdê li Amûdê heşyarnameyek li ser xudanê dukanan belav kiriye. Têde moletek duh roj daya wan ku ji sê meha borî ve dest pê kiriye da ku şaredariya pêdê vegerin. Pareyên ruxsetê bidin yên dema wan ser vebûriye divê ku nû bikin kesên ku pabendî wê biryarê nekin dê werin sizadan. Li Amûdê û piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê ji berê ve tanha moletên dukanan ji aliyê rejêmê ve bilgekirîne welatî pareyên moletê didin rejêmê. Pêdê jî ji aliyê xwe ve daxwaza moletan dike û bi zora çekan pareyên moletê sepandî werdigire. Welatî bêçar jî dibin pareyên du caran moletan bidin. Wezareta Derveya Fransayê dibêje ku belavkirina sîstema S-300 ya dijî balafiran li Sûriyê hoşdariyeka bilindkirinê di astê şer de didiga û rêgiriyê li pêş asoyên çareseriya siyasî ji şer re durust dike. Derveya Fransayê got ku belavkirina sîstema S-300 ya dijî balafirên Sûriyê hoşdariya bilindkirinekê dê astê şer de dide û rêgirî lê pêşiya asoyên çareseriya siyasî ji şer re durust dike. Enis von der Mol got ku Rûsya bi fikara çavdêriya radestkirina Rûsyayê ji karînên berevaniya asmanî yên pêşketî ji bo rejîma Esed dike. Navborî serbar kir ku hevdemî nearamiyê li deverê radestkirina çekekî ji vî corî alîkare dê berdewamiya metirsiya bilindkirina astê şer û egera gihiştina bilhevkirineke siyasî ji bo krîza Sûriyê ji nav dibe. Jê aliyê xwe de Rûsyayê tekez kir ku şanda sîstema mûştekan ji bo berevaniya asmanî ji bo rejîma Esed nerastî tu welata ye. Cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê û şandê taybet yê Serokê Rûsyayê ji bo Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya Mîxaîl Bogdanov dê hevdîtineka rojnamevanî de got ku ew prose tenê ji bo bicihkirina ewlehiyê ye û ne dijî tu welata ye. Bogdanov diyar kir ku ew sîstem tenê ji bo berevaniyê ye û belavkirina wê li wê deverê armanca girintiya ewlehiyê ye ya welatiyan her wiha ya leşkerên belavkirxaneya hemîmî. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê piştî du mehan ji revandinê ji aliyê grûpên çekdar ve welatiyekî Kurd serbest hat berdan. Li gorî koçalekvanên Efrînê belavkirine, welatiyê Kurd Ghessan Umar Fewzî yê ji gundê Badîna ya ser bi Efrînê ve piştî du mehan ji revandinê ji aliyê grûpên çekdar ve yên li deverê dimînin doh serbest hat berdan û gihişte mala xwe. Divan mihêborî de gelek welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve tên revandin û işkence kirin. Daxwaza fidye û parayan ji malbatên wan beramberî serbestberdana wan tê kirin serbarî gelek bin pêkirinên din. Li Vîyenaya paytexta welatayê Nêmsayê revenda Kurdistanî ku ciwanên her çar parçeyên Kurdistanê li xwe digire ji lêstekvanên Topapê yanaya Vîn Kurdiya Topapê ava kirina û yekîtiya Nêmsa ya werzişê hatine tomarkirin başdarî de xola Nêmsa ya asta duwem de dikin serkeftinên mezin jî bi dest de anîne. Kurdên Rojavayê Kurdistanê tevlî penaberî û dûrbûna wan ji welat li her dera golê niştecî dibin, kar û behremendiyên xwe berdewam dikin û wek stêrkan li piraniya wan deveran ronî didin. Ji çerxa zaman ya bêdad re dibêjin em xwe ji vê rewşa ku li ser mehatiya sepandin re naçemînin. Li welatê biyanî û Ewropayê jî gelek ciwanên Rojavayê Kurdistanê û parçeyên din yê Kurdistanê hewl didin herdem navê Kurd û Kurdistanê û alaya Kurdistanê li her cihê ku lê bimînin bi serbilindayî hildin. û da ku jî cîhanê re rewiştên Kurdîniyê bidin xuyanî, behremendiyên xwe bi zîrek û bitiyeka cuda diyar dikin. Li Vîyenaya paytexta welatê Nêmsayê revenda Kurdistanî ku ciwanên her çar parçeyên Kurdistanê di nav wan de ciwanên Rojavayê Kurdistanê li xwe digire ji lêstekvanên Topapê yanaya Vîn Kurd ya Topapê ava kirine ku ew yane li şeşê meha yazdihan ya sala 2017 de ji aliyê hejmarek werzişvanên Kurd ve lê Vîyenayê hatiye ava kirin. Li yekîtiya Nêmsa ya werzişê hatiye tomarkirin. Başdarî de xola Nêmsa ya asta duwem de Ango Class A2 kiriye. Hin jî tanha berdewama û serkeftinên mezin jî bi dest aniye.
Yanaya Kurdvîn bi awayekî sereke ji Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê hin lê îstikvanên revendên din li Nêmsayê serbarî hejmarek welatiyên Nêmsayê bixwe pêk tê. Xwedî lêstikgeheke taybet û heftane du caran rahînan têde nekirin. Yanaya Kurdvîn pênc tîman ji lêstikvanên temenmezin û sereke piştira tîma navbera wan û tîma ciwanan de tê. Tîma ciwanan ku temenê wan dibin 18 salî re tê. Herwiha tîma ciwanên nûhatî ku bi navê eşbal tên naskirin ew jî temenê wan dibin 11 salî de ye. Serbarî tîma piçûkan ku temenê wan dibin 12 salî de ye li xwe digire. Di vê salê de 2018 Kurdvîn bi du tîman di xola Nêmsaya topa pêda beşdarî kiriye. Biryara di destpêka sala nû de tîmên din jî ji hemî astên temenên hey beşdar bibin. Hemî lêstikvanên Yanaya Kurdvîn xwedînasnameyên navdewletî ne û dikarin beşdariyê di nava tîmên cîhanî de bikin. Her tîmek xwedan rahînerên pispor e. Dêkîtiya werzişa Nêmsayê de tomarkirî ne. Serbarî rêveberiyeke birêxistinekirî û bihêz e, bizîşkekî pisporê bizîşkiya werzişê û birînên bûyeran jî yê Yanayê heye. Yanaya Kurdvîn nêzîkî not lêstikvanî li xwe digire, xwedan cemawerekî berfire ye. Li gorî ku Yanaya Kurdvîn rûpela xwe ya Facebookê de belav kiriye. Arman ji avakirina Kurdvîn ew e ku çalakiyên werzişê li ba wan ciwanan bihêz bike, behremendiyên wan bi daxuyanî û navê Kurdan bi rewiştên kurdînî û lêstika pak di nav yanayên welatên Nêmsayê de were bilindkirin. Ciwantirîn wê ne bi navê milletê Kurd di nava civaka Ewropayê de û nimûneya tevlîbûnê pêşkêş bikin. Şopînerên me hêja berî ku em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê sernûçeyan bêne bîrawa. Li bajarê Qamişlo hunermendê Kurdiyê welatparêz û navdar Riyad Heqî koça dawî kir û li aliyekî din jî keçeka Kurd bi guleyeka bêserûber birîndar bû. Li bajarê Amûdê pêdê 10 roj moletdana xodanê dukanan da ku li şaredariya Amûdê ya ser bi pêdê ve vegerin yan jî dê werin sizadan. Lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê piştî du mehan jî revandinê ji aliyê grûpên çekdar ve welatiyekî Kurd serbest hat berdan. Fransa dibêje ku belavkirina sîstema S-300 ya dijî balafiran li Sûriyê rêgiriyê li pêş asayên çareseriya siyasî ji şer re durust dike. Bultena me bi dawî hat, her şad û bextewar.